Menteri Ketenat Pulih Putih jong ke Sorkar Jela, Uma Lakman Rembui, menhakas ngipale jong ke Tayau ulayo ban play pajba ke Ying School Batamai jong ke JJM Nichols Roy Memorial Secondary School Nongstoin. Ya ke bala kersyan da ke Human Capital Development, lengba ke jing bay tingka jong ke Asian Development Bank, hakamang tingka ke bala kot ado R.San Punyau Klur. Hakate ke sengi layo don langru UMLA ke Nongstoin uba makmelan bersat. Additional Deputy Commissioner ke West Castle District UPD Sangma, Superintendent of Police ke West Castle suba SG Lingdo, ke Kong R Kongwang, DSEO West Castle, kinohikai bat bor penyat jong ketiga school, ki kena school bat kiwei. Masuk berai kulai pakai ki beda mentam tak segi ketiga segi kapan sah jengkan mau, haga history jong ketiga school, haga ba lengba ke Asian Development Bank, lengba ke Supporting Human Capital Development, apa ke jelaga jungi. Lala, Banyara, Pansna, Thamai, ya kena ke school juga school JJM. Ngalai school kelas A, apa senama kawa, AB, hadu kelas 3. Ngapendep ya ka middle school hendai, ngapa ke senama kawa, ke senama jonga. Ngapendep ya high school living certificate ru, nangtai nasib sing memang Kamen High Secondary School, kapamenta. Ngapendep ru ya ka Jing Pulih College, ngapa Nongstoin College. Ngayo jing start unang ni, ngalai bikmas cabang unang ni. Bat narangi paidian, ki officer ki bamik, naga district kejungi na Nongstoin, ki bapasi na Nongstoin, hindi na wipan. USP beripet ki East Castle district mata iba Silvester Nongstoin, ipas kayu na Nongstoin College. Iba hujan, hujan. Ide Joint Secretary di Government Megala ya ka Finance Department IPAS BA napo Nongstoin College. Kibapas Civil Service napo Nongstoin jungi kibapas Nongstoin College. Dan nama kata ngidon kam man pai selak jong katai. Kari ke kamram jungi ki kimi ki ba kamram jungi ki nong song slong. Bangin tei yala katengrai nala jong kasnong. Kam semut ban ong ba larangin pulai sebar. Ngila pan kiu syak teki clear. Lada hakan dulu ka benta. Tengah sewa penong ipi. Ngaku apan poisi ka benta juga dekat sengi bentang sengi. Ki balang Kristen hari India. Ngidon tang R%. R% ngidon ki Kristen apa hari India ka jungi. Tang ba ka jingno senyang ka contribution haga education department apa hari India. Ngatrai ki kenun Kristen ki baai. Kata kajing ya kajing nok senyang kapa palat liam nak kajing don joki haka baidei bat kapule ke putih pok ari ke jongi kapa mot panas no banai ko belai ya kani ke kenun balang ka balang belai distrik dong semni ka balala pan penuh long yang dikasih bam tak kasih ka balala bantai ya kani ke building lengba ke jongi rap jong Asian Development Bank ngasgo banong bagai development ka basisha the true development kadai ka pulih ka putih ka jinggoy ka basisya kadai ka pulih ka putih ha ka jing start don ka spa godon ka jinggoy jingkia godon ka roy ka pa ka bokil yang godon lama iki lai tadi ki kentri ki jing sate merau bakari ka jing ka sate ya ka jing duk ya ka jing be pat ka jing sitom lak ban weng tang leng baka jing start nanta Tumi kenasku ke bagi bangle. Kasku kadai berkamtam, kajingnang kajingsta kadai berkamtam. Nabenta ban kritiu ya kayu akot, ban kritiu ya ulang kesalahan. Kebangsan kelomba kumi kenasku. Habang ini sesuatu, ngide banon dipriu kibadon kata kamon, bagi pendap hok yang kamera, bagi long nasku, kiba trash dot bat premium, ngide long nasku, kiba don kata hok, tabak kemau, bagi don kata hok. Nginam lakan poy syaka clarification bagi nama ban poy syaka thong kren
dasngat ya kabang hikay dumi kihikay haposku bakum banyak kabang hikay kihikay ini dia daw ngide banglong iknasku ibabina ngide banglong iknasku pada top kamram jemi ba nisna ya kihikay jom hikay Kini pagi ke society kependeruan yang dimulai terhad bagi leksul bang preserkan meleksul bang long sahib long hoi kadai keberka hari mentah katham jemi dari long bagi leksul bang long inam jauh hapwa IPS Indian Police Service Obakadu Napo adalah adami Uday David Mara Batu Aditya Goinda Hari anda pra Arja Tidak Syedul sama diberi IAS Last Arja Tidak Ikon Isarana ISS Indian Forest Service last di nakal keten di mana karo arja takar baca mereka mengenai trainika larang ini lagi kami bersah bantai kita bagi lawan cinti jadikan wajah tidak dibuat di kanan private sector tidak dikasih dunia tidak bantuan ini apa mangga yang bantuan di mana tidak ada apa kami ini ada dulu kami ini yang akan riba ekonomi dapat dipersiapkan yang dibunyikan kepada apa adalah ini bahkan sebenarnya benar bahwa kanong soy konstitusi lembaga di Kristen jokan minadet penhakat tukat di kawan school hari Islam di Bali bahkan Tatau ni di government school kinyo bantenha nakador sopo lakowe berkat information basa kowe ngidon kowe ka government high school ni ka memorial high school banyak kan niru ke sorka kala Rai dan Mampisa Nalta Bantrik Indian Ya Ka Yesu kepada Hanti Tandai mangane Ngitip Ba Kelen Kijaka di Common School Kilong Ibalik Niti Kilong di Baslim Hadu Kata Deta kada harusnya Arspa Perligi School Hapo kaset demi uji bisa urasan bagi sina perbah.